Ngira se dondo bwana. Dondo. Yes. Tosoa sakuru kwa Ngoliba. Kiambu. Ngoliba Kiambu. Imaya yake Kimani wa Matangi. Ngoliba. Timaye tinga Teti wako rumo weka no? Yeah. Ikere you have passed that. Oh, okay. You have passed that. Thank you very much. Ninta ketengo sikaze nseme hiyo. All right. Lakini umurekera gukina. Na bago chonyora umusani munyaruka. Nechinchira nchire bagukwana niko baumiranire. Umatekera umumurabo ato umusani munyaruka mbariko banererioka. Kurazitenga buna bono yumba baberiramo baramo ryoka. Baka barigiri kubwekana. Baka barigiri kubwekana. Nande mbali bagoja basikana bamba kubwekana bakagitabi. Bono barinkwira barege kake. Bakumira negeka. Bono kuba umiranire na biranyore ba misaniriye wiki. Tena boranyore that is it. Okay. Wiki omotienyi usikwanyora neko kora kare kazi Nairobi metienyi ebere. Ekero ba umiranire nakibata kire gukwanani. Njerende yonsi baira igunga maiga. Ngakyabera igwa maiga. That's my personal. So you're a special person. That's my personal way. Lakini akuboria iwika to a special person. It's not for public consumption. Ine enchera ora kwani musani oli bwanchete ne form ora atumike kumukwania na ere to bombo mpaka mutigane. Abekoleta. Thank you. Abekoleta bombochi. Omongwana yo mukuru Ngoliba Kiambu. I wish I could say something before that. No, you said. Which your body mwero. No, nataka kukwana gento gete igoro ya makwani enjero kukwani. Yes. Especially abantu of this caliber. Binto geto wente ko consider. Yes. Tiba tu senda kwano mweri mwine ka to igoro mugano. Hello. Tiato igoro mugano kwasi. Ogwante bia na boge ko koraki. Ekoleto mujano mube. Paka bantu base kutikana. Mungwana yo mukuru Ngoliba Kiambu. Ochire komororo musani ya salon. Maite ningangete kwenda ji salon sana. Hate kwenda ze salon ya sababu kungu bago sisana alia. Lakini mungwana yekabitire linga wekage ndaji komororo musani. Angana nataka kuigwe sababu yao yo tataka kuchio. Ninte wekera. Aina mukwe wayo daro chibira mugwaka na chibiri jiro tabangete. No tiba ni chibiri. Naende magana go kwanwo na makongo. Yes. Naende na bora zero kwa juti wake. Njere ite kuira buya. Yeah, bedere actually kanganya kuru asna kagengeiru kale. Kero ba igolete section ya salon kurmo. Iyo ndokela bagakole to mochano. So what happened in Ngoliba Kiambu? Umongoro yo muchira se salon ko maromo sani yo muswati. Batararo na samba. Batararo na sengaki. Asengencho kero kendo yo nango korale mirema no lire nakara sakale. Bono liriage no mongwano yo gabwate expectation sirenga ekera ikira se salon elia. Omwancho ye amukumbate buya mukwani amobwani buya elinda maigalia arole kanenga maigana alengo no nyamba libarole ndi kamu yako genda barolenga kweli hii watu inapendana. Mungwano lyo ikiro akaruterwa kwa bako bunegito igogenda akaruterwa kwa bako bunegito nimezo kwa karumote kwa kwa kare nyumbo ko rutegito ngati ke burato agarani Mongwaro lia oli ya murutero kwa bako bunegito akakangole terwa kwa bako mugwani mongwaro lia kaire ni ukwa ebno moto ko tena attention akamote vinga kai inga kibono ugo nkwani nginchi. No, you can't do that. Umanyete umumurori akagechigwa abasubati bari baringe mali bakomuburi ngaki bangora ne chigito cha inki utari gukwaniri umusani uburungumo omobwani buya kumutanya korona nde konyengo totebyo lino bwato musani urasigete uhikira abono akabatebi fiata midomo kirikiri nimbo isabu cyane ndari kumugwaniri Kuna wate babinde ya personal. Era gateba naite nimbo ati ndubya bire personal. Biko gera ndari ko mukwanigo.
mongwano lia kama daiga tu akora nilevera abo sasa runi yawe menachi mos na mayona delete na tinyora kokogagera kwajata wisa ko bigire blacklist osubade wale wakajikotema kumuira ngaro musubade wakandenga kwa akalire gobe we na bora nyale mondo itimu anje tikuru nkoro yani girende kwanya ko dele no mwanje no ingo mwa da dente wakora ne wana ne jendi ngaje bado ne giera kiwaro ko kamurutero ko wako negi ay tikiga imagine uko kwana ni kuoka ante vega uko kwana ni kuoka kuagarira abantu batiganire no tive no gutigana guoka umuntu abako eguro tigante vega utara embark on encherora kwani umuntu creo que ne muamisa niri for long. Yes. Nabera beno musubati mutararana for some time. Nabera beno ne man mutara omerana for some time lakini mu wate relationship. Yes. Kero mu omeranire ama igana abaliete n'abasinyuntete. Lakini mutara kwana ni there are things owenta ko consider. Number 1. Oh, kwani ukota kete como kwani koro mutu ome. Nkomo chiere buya. Nkomo chiere buya. Na akomanyete na aba okay with it. Number 2. Environment yeye. Go support yere bintu. Go support yere. Nere conducive. I think that's the one. Nere conducive. Ne facilitate you kwani uko to kwani upo. I think Nigeria ke wanda ekiki environment. Ekiwa ngia ngiriruya. Number 3. Oyota ke to kwani bo. Mbale nonde. Undi dali bale nero utamaitimo. Ikiana bala abena nyina. Na bale muzwati omwabo omuntu kwamba zikani na bera abenga bamera lero mu basta ngo na bale ke muombera dire. Omenya gutaka gusuku na ndu bonto. Considering the last time that yo tegare chimboli chikolizi chimboli emboli umada bekora baka mataka ligoro lakini ete kete kwagamira bakikere litorikara yekwe musorora anyway considering the that na gote lakini endo kwate bobi uko kwani uko nkobo okay noyo 2 environment yenga ekimbu ekibona kyo ekikibasana ndiko ekibande kera base kubugoli ebinde ole chinyangi amakwani narago jabo kero jiko bwata ni wae no ina bantu bakora chinyangi kindly consider environment. Some things we know you will do later anyway ekimbi yakwa ekikyangire beki environment ekimbi ekyangire kono at that note torwa ya dorwa señor en gazeti ya The Daily Nation litikulia leo ya